الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بالتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ama ba'd, barcha alamlarni, kishilarni va jinlarni, barcha jonli ham jonsiz maxluqlarni, ko'klarni va yerlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, ne'matlantirib, rizqlantirib turish Rabbimiz Allohga barcha maqtovlarimiz, ulug'lovlarimiz, shukr, rahmatlarimiz erishib tursa edi. Va hamda ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz, qoynoq salamlarimiz payg'ambarlarning oxirgisi, bizim uchun o'rnak bo'lgan usvatun hasana bo'lgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz, qoynoq salamlarimiz erishib tursa edi. Va hamda ushbu muborak juma kunini ulug'lab, juma namozidan ushbu zo'r bo'lgan g'ibatni ulug'lab, Alloh taolaning amrina bo'ysunib yig'ilishgan mu'min musulmon qardoshlarim, Allah subhanahu wa ta'ala har barchalarimizning ushbu dunyoda bandachilik bilan bilib va bilmay qilgan zo'r ham kichik xatolarimizni, yolg'ishliklarimizni, kemchiliklarimizni o'zining keng mag'firati bilan yorliqasa g'afur qilsa edi. Amin. Endi ushbu jum'a va'zida eng aktual bo'lgan temadir. U da bo'lsa, albatta, ozgina esga tushirib ketirgan o'sha yangi yil turida bo'lgan qavat yil sayin qavatlana turgan temani deb aytdik. Albatta, belgili bo'lgancha musulmon kishisining İslam dünyasında kuvvetlerge deyişli bulan ayrım bir kişileri, ayrım bir günleri, bayramları var. Bu da olsa gayib bayramları, Ramazan ayında Eidul Adha, Eidul Fitra bayramları, şula yok. Kadir kişisi hem başkalar. Hamide eğer de dinde bulmağın nedidir görünüşüne, özümüzün gün görüş adetine kirtu, görünüşünden biz indi elbette büyük noksalanırga tiyişbiz. Elbette yana yıl ol indi özüne göre yana planlar kuru için, nedidir neticeler yasav için, ötken yıl için nedidir neticeler yasav için, maksatlar kuru için mene degen büyük yakşı datı bulup durar. Lakin problema şunda, eğer de biz neşişi yana yıl kişesin özümüzge Şirşi tirali xaravat eylanu, şulay yok kış babay, par kızı kibik görünüşlerini özümüzün turmuşumuzga, gadetimizga kirte başlasak, bu da bizim için bir korkunç, bir görünüş bulup durar. Çünkü sevgili Peygamberimiz aytgan: "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum." Kimde kim nedi de bolsa kavimge uşarga tırışsa, ol andan. Bu Yana yıl birimizge de sır tugul, yana yılda türlü bozukluklar, fahişlikler, zina kılılar, arakı içimlikler, içüler, yani bu Allah Teala'nın aşığına getire turgan görünüşler, ameller kim taralgan bir gün bulup durar. Yana yıl kişisi, yana yıl günü bulup durar. Şulay ushbu Ramazan ayında tugul, bu taldım afetine. Ushbu yana yıl kişesinde balalarımızga kış babaydan tilagimiz sorar. Ul dua kabul bula, yana yıl kişesinde ektilengen dualar kabul bula, tilaklar şınga aşa degen şunday görünüşlerini de yaş işratırga turu kele. Bu indi turudan turu
şirk meselesi bilen beyli bular. Şankıra mine bu yana yıl elbette Allah Teala bizge nasip etken şuşu yana nasip etsin, şuşu yana yıllarga erişirge, kilesi yıllarını da hayırlı, bereketli, dinimiz için, ilimiz için, milletimiz için hayırlı ameller kılıp, Allah Teala'nın aşığına getirişi amellerden yirak durup, Allah Teala'nın rizalığına erişmişler cümlesinden bulurga, şuşu dinimizde, milletimizde, urf adetimizge, dinimizge to'g'ri kelmay turgan turli ko'rinishlardan chetda bo'lurga, dinimizning qiymatini quvvatlovchilar jumlasidan bo'lib, Alloh taolaning suyukli bandalari jumlasidan bo'lib, dunyo va oxirat baxt saodatlarini, boyliqlarini, mulliqlarini, ne'matlarini, barakatlarini, eminliklarini, umushlarini, darajalarini Abigirakda Allah Teala'nın rizalığına erişirge har barchalarimizga da nasiblardan bo'lsa edi. Amin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim, al jawadul karim, al aliyyul azim, as-sami'ud du'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Endi ushbu siylanilgan va'zga üstadda aytasim kelar. Mana bizning bitinda ko'pgina yangi yo'lni tiyu boshlansa, yangi yo'lga qarshi shug'ul boshlansa deb aytdik. Mana shu din yo'lidan tiyilgan, boshqasini siyli boshlasam, ko'pgina ati-anilar bolalarini bundan mahrum etilganmini degan shunday bir so'rov tug'a ko'pgina ati-anilarning. Mana shu yangi yo'l degan dinimizda bo'lmagan bayramni deb aytdik. Biz endi bolalarimizga kompensировать etsek yaxshi bo'lar edi. Mana shu dinimizga to'g'ri kela turgan kişiler bilen, bayramlar bilen, şu gayet, iki gayet bayramların kuvvetlep, balalarımızga türlü bayramlar ötkərib, bayramlar uyuşturup, temtumlar alıp, sürprizler yasap, alarının şu bayramlarda alarının keyfin, alarının şadlıkların tağını da arttırı üstünden kübrek işlesek, bizim için bir köpke hayırlılak olur idi inşallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون